labantu ophuma manje bawenda umsebenzi walesikhathi lesingena kiso bonke sithi uNkulunkulu uyinkosi etikwa konke nasetikwa bonke asikhuleke bangcwele sithandaza igama laNkulunkulu yise nendodana nomoya engcwele amen babe lolungile siyabonga Nkosi nakusihlwa siyabonga babe ube muhle Nkosi umuhle uyawuhlala umuhle uyamangalisana Nkosi ngoba usinakekela nakuba Nkosi Jesu ngekubuka komuntu wasemhlabeni angawabeka emabala abe khona abonakale vele kuthi Nkosi sitoni ngekwenta kwethu uNkulunkulu wethu lona amandla onke asisibo labafanelekile kwekuthi Nkosi besingabhidwa ngokuthi sisive sakho kodwa Nkosi because of the blood of Jesus we are set apart and we are made new each and every moment babe wethu lolungile sisondela ke ngayo lengadi ya Jesu ngoba ngiyo lela lesenta sibe nebudlelwane sibe nebulungisa sibe ngemamusa aKristu kube shengathi ngempela uNkulunkulu unqusa ngathi lapha emhlabeni kani ingadi ya Jesu lesende salungela lokho babe siyathandaza ke namanje Nkosi sinikela abantwana bakho siyabonga Nkosi kuleli langa lamuhla kunetinto letendekile Nkosi letinkulu naletimangalisayo ketimpilweni labanye tasho kujabula kulabanye tasho kujabha kulabanye tasho kumangala kulabanye kunengi Nkosi kodwa nanjeke lokusalako ukuthi Nkosi uma ngabe sinawe Kristu siyakhona kuma sithi siqa nanoma ngabe ngisiphi isimo sithandaza lomthandazo babe ngikholwa egameni laJesu Kristu inkosi yethu manje nanini amen asithi hlole sivume amaphutha ethu uNkulunkulu somandla babe wethu losezulwini siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngicabanga nangikhuluma nangikwenta nangakwenda lebekufanele sikwente ngenxa yendothane yakho Kristu inkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile usende sikhonde ekhamba lokusha kude ligama lakho lithunyiswe uNkulunkulu somandla sawukela uthithelele ndodethu sigcine ephileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen sitawuqala ngemahubo ke bazalwane njengasemihleni emahubo 139 emahubo 139 ngiwoke emahubo lamiselwe langa leli noma lesikhathi lesi sanamhlanje nasihlwa 139 angixolise bangcwele insuke ngentakuhlakanipha lokungekho emthethweni lapha bengihamba ngebike ngase ngangabuyisa le class la kwase kungena something last when so leliso liyangihlupha ningamangali ke bangcwele uyabona kwento lengithisako nje noma thulu kwangena nje last when but ke let's hope I will be all right as I read simakade ungihlolisisile uyangadi uyakwati kuhlala kwami nekuvuka kwami imicabango yami uyathi ingakaveli uhlolisisa kwamba kwami nekulala kwami uyayathi tonke indlela tami levelithile selulwini lwami wena simakade ube sewulwadi ngalokuphelele ungithungelete ngemuva nangempili wangivikela ngesandla sakho indlela longathi ngayo iyangimangalisa iphakeme ngeke ngifinyelele kuyo ngingayaphi ngisuke kumoya wakho ngingashona kuphi ngibaleke ebusweni bakho nangikhuphukela emazulwini wena ulapho nangendlala qansi lami enzaweni yalabafile wena ulapho ngandisa ngetimpiko tenzasakusa ngiye ngihlale emkhawuleni yelwandle nakhona lapho sandla sakho besiyawungihola sekudla sakho singibambe singiqinise
nome bengingathi bumnyama abungisibekele kukhanya kubuye kube busuku lobu ngidungeletile bumnyama bebuyawo bebungeke bube bumnyama kuwe busuku bebuyawukhanya njengemini ngobe bumnyama kufanana nekukhanya kuwe ngobe nguwe lo wadala emibilini yami wangeluka eziswini samake ngiyawudumisa ngobe ngentiwe ngendlela lesabeka kona lemangalisako imisebenzi yakho iyamangalisa lokho ngikwati kahle kamhlophe emathambo ami abengakafihlakali kuwe ngesikhathi ngibunjwa eksithekeni ngelukwa eziswini samake wangibona ngiselihlwili onke emalanga ami abhalwa encwadini yakho ajutshwa lisengakafiki nalinye lawo imicabango yakho ijulile uNkulunkulu maye bukhulu ubunyenti bayo nangingayibhala ingaba minyenti kwendlulathi inhlavu lezihlabathi nangivuka wena usenami rangathi wena Nkulunkulu ungababhubhisa lababi ngakho ke sukani kimi ninebenti bantu bengadi bayakuhlambalata laba labatitha takho bakhuluma kabi ngelibito lakho simakathe angibadonzini labo labadonza wena anginengwa yini kulabo labakuvukelako ngibazonda ngenzondo lephelele ngibathatha njengetitha tami ngihlolisise Nkulunkulu wathi inhlitiyo yami ngilinge wathi imicabango yami ubone ukuthi kude yini lokubi ekhambeni kwami bese ungiholela endleleni yaphakade akuthunyiswe uyise nendothana namalo engcwele njengoba bekunjalo eqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini amen. Isaiah chapter 4 we are reading from verse 2 to 6. Ngalelo langa ligala lasimakathe liyawo ngalelo langa ligala lasimakathe liyawuba lihle likhadimule netitselo talelo live tiyawuba luthumo nebuhle betinsali taka Israeli labo labashiwe eSiyoni labasasele eJerusalem bayawubitwa ngokuthi ngulabangcwele bonke labo labayawube babhaliswe nalabaphila eJerusalem simakathe uyawugeza kungcola kwalabasikati baseSiyoni uyawuhlanta emakapakapa engathi aseJerusalem ngemoya wekwehlulela nangemoya wemlilo ngako simakathe uyawudala livu emini indlothu nelilangabi lemlilo ebusuku lisibekele inzaba yonke iSiyoni nabo bonke labahlanganela kuyo ethi kwayo yonke lemikhawulo uyawuba nempheme uyawuba sivikelo nemthunti emini nakushisa lilanga kube yindzawo yekuphephela neyekukhosela esivunguvungwini nasemvuleni uyawuba wena simakathe siphela lapho sifundo seqala sifundo sesibili siphume eTestamenteni elisha sibhaliwe encwadini ya Luke chapter 10 we are reading from verse 17 to 24 Luke chapter 10 from verse 17 to 24 17 to 24
laba ngemashumi lasikhombisa nakubili babuya bajabule kakhulu, bafike bathi, Nkosi, ngisho nemadimoni ayasilalela nasiwekhuta ngelibito lakho. Jesu waphendula wathi, Jesu waphendula wathi, ngabona Sathane awa ezulwini ehla njengembane. Bukani la, ngininika emandla ekunyathela tinyoka nabofecela nemandla ekunqoba sitha kude lokuyawunilimala. Ningajabuli ngobe imimoya lemibi inithobela, kodwa jabulani ukuthi emabito enu abhaliwe ezulwini. Ngaso leso sikhathi Jesu wajabula kumoya longcwele wathi, yebo Baba, Nkosi yelizulu nemhlaba, konke lokho utifihlele tati netihlakaniphi, kodwa wakwembula kubantwana. Yebo Baba, lokho kwaba intsandvo yakho. Konke nginikwe nguBaba. Kude lo watiko ukuthi indvodzana ingubani ngaphandle kweyise, kanti kude lo watiko ukuthi uyise ngubani ngaphandle kwendvodzana. Nalabo indvodzana lefuna kumbonakalisa kubo. Jesu wase uguqukela kubafundzi bakhe emasitheleni uthi, maye abusisiwe emehlo labona lenikubonako. Ngiyanitshela ngithi baprofeti nemakhosi labanyenti abefisa kubona lo lenikubonako, kodwa abakubonanga. Bebafuna nekuva lokhu lenikuvako, kodwa abazange bakuve. Siphela lapha isifundo sesibili. Awucela sesike sithi pause kancane bazalwane.